ajene token bana na run bana nak berkuara ben kis lol berwei bi na nak balat ba ne yen ba yen still bi ben na nak alla dungber kuru pa mo ko solution ku ke human being kito kon chang ma te category human animal and then ke human animal to ling la human being ngay ken mi je mi jal mi je kana ngay kana fen kana jak commune mi di mi chale nor commune de cha de nyon ene ti tolot ne ti tot ti kwai ko ngu te ke leadership is na kana la nye ka ngwan te le mu kuna benefit ke ne kula ma jola nor commune de ken kula benefit ka gambel no gambel by state ba kelil because of Nuer community ke Gambel. Nuer Ethiopia ken ja Gambel but ba wi mitin ba big city. Ke chiang ke business transportation kuremial ke badni kuk bieni ledial. Nuer bega South Sudan ten chiang Gambel la kelil other refugee because of kudi kunuari. They bring a lot of business. The business Gambel is boom because of Nuer Bega South Sudan. Plus Nuer the majority in Ethiopia. Tiji kan man kan menjaga Ethiopia. Ber chanak dan tuk wa ber nakalo kujemi ka kobe ba jikan nagwa maga Gambel Ethiopia. Plus Nuer dia le de ben Gambel. Nakene dia. Alo util chanade menyon ne to. Ko nyam kono ala da nan then you do ko lo yo cha too late ina yin wanti to okay alo kan nei tin cha na de nyon ken cha kon de nyon ko tel le ko ngu changa kor ku ken tel me de kan lo ko de no bana luj bana nek ba ba tek ba nero nek gina perege again Korean. Kuramo a Kur Rami terrorists. Me jin terrorists, community me relate to terrorist activity like which mean I percentage a terrorist. That's why again Korean banana no Korundia. Nakanua majority. Tuku Gambele ja boom Bungabella bangai. Yang no Korea Ethiopia created the May in 1998. Nuer community ke Gambel in high percentage ke volunteer me ji Ethiopia dia li volunteer tu beli chamana volunteer choromne volunteer er je volunteer Gambel ko nueri da balun chob wel ci ka ka tiam nueri yana na ko ci ko ne ya nak nak ci kan nak mena captain nueri ko kwa de pani Ethiopia kan te ga Ethiopianism I knew after the Ethiopianism. Tenikan ke terrorism activity. Terga Ethiopianism. Jangan ni bukan participate kedung Ethiopia bukan participate menang na tele jika nak. Biji benu ko ba ko na ba jam. Akane weda. Biji benu ko ba ko ter. Diga disappear. Jika participate ko kor. Ku ko chang te madak Ethiopia right now bana yit ko weda dien. They live in big number. Can no they volunteer freely without being arrested. Keep a recruit bomb. Kucha no cap bomb ko jaga no ko de tinu wonni jaben la ko guni. Ko na negru. Namo agent way to be a real human. Mi ja hielo attack buko. Chibla road here live no ko be you na what ya ko cha na attack. Bi chu ngai bia volunteer bia kong no bul. Bia kong no ko chu bul. This is how we do the fight. Better leadership kwara pa yen ken community tin tin and yet nek can con ka Gambel and then community dan tel me lede ku ko bare je ka bay
tele melat ke nuer ko mien ke gambele ku ber gul je ka bay ab ken je ka kay ci me ci Israel me ci kay ken dial de ni kien politician ni kien lo ku ni kien di lo Judaism dien ke business men ni kien ci ka unite ku ba Palestinian ni ñoo final thing ajen ku lu guje ci Palestinian ni ci kan ci wi mon ci ka mat ke ko ca kan nek ka ca nang ka bang ku baga tek ba ami ci na ngong ku ta ko mien de ka ci ne ci na ca ca go ko ba na nek for no reason mình ka gạt ka men yar ka ko kun ene de to te bit wa gor ka cha ka jek cha jog du ri bi ka ben na mo terrorism cha gor ka gambere Ethiopia de ko la population ki mu wan kon ka gambele Ethiopia aji ken kon gurbo kon ber bla wo gur ken kon ka number 3 nei do gor ke nuere ka gambele kilil gambele region ke Ethiopia ko buindi alin de tiang gambel kene ko nuelo ko ci ka ber ke ken ngalay ko ber te la na te la ga number just kene to de yak ti just to do nen wo kwa big disappear big la big ding ti ka mi te ga bor mi te dai yir mi cha ruol ka dem nial hi pi ngwan be lok ajena bu to ko ber ka next generation ke maybe this generation may have door on maybe they will never produce no population never ku ta la ka xiang ma go ka ji gak ji nyiri ji til ga mi ji ko bare ne do ma we ni be ko ni ji thì cái gì này muốn thì cho mà chân có biệt thì muốn quý cho thì tại này đó chỉ cái fit cái human category cái animal cái human being chẳng làm gì chẳng là cái chạy chỉ có chui cái này thì chỉ có đồ bị là dễ cái chả gạo mình đã mình đã điện đi nhiều đồ cái điều lúc cái đồ bị cầm dễ để chăm bị protect tele ka bar ci tare mo doñ yudu mi ci doñ ke yudu mi ci doñ be kacc ci jola doñ ci de fel ko jin wonde jen loy dien mi ko juk kon tan kon mi ci ganen bi pot ne point mi ko ring ne gunu pin de ro par go ke ni ge mi ci wang du ro baro te jok jen ta bar we ta take a chica human. That's why I check a term in your human animal. Terrorist at the same time human animal. Nuer la guje che do gwe. La che ro de ja yake. But nu we loy. Ba final solution. Malat bere ke no sha gwe. Ken kon tuk e ber kuar ber mi ci ben banana ga yang no kuar nuer mi te gambe roy gambe ngur ganda kana. Kala tane ken ngala dia ko ni ken ngata ka population ma tot ka ci kon complain ni me yen modu julu almi tu modu wi ko me ya da ko mi ga berte na kon chen kon ga je ka the next leader ya da nuer de no na bar wa ji kon na law ji kon no ko de ba le mutu ja a kwan e da abi ko ne da ne gam no ke gam da ka ci kon ko kwa respect system Ethiopia ko jen weland mi tene ga lwa tu mi ko medan kana ka ber too much ka cha ne na dien mi chole ga lwa ki ram chole den ki chi mi chole nya yu ki sara be dia de ga disappear de ga jien de ru de kai do de ga ra bole to ti kan de no man dong te no de kwa nya ko hin we na tu na ku ken de ga mi gwa kana mi kana mi gwa kana gwa eke they don't have a quick can make the gam go can make yeah take me yeah ko na ba la cham ba mu ga ba la chui te le ga ba so ko yene ideal tin many to and then Angelina Okello I know gore ping I ni tong no yin ye itam
ala culture ru mi chaja pel nyima bi yena jega bay mi ngur ko tego gober bi jeg biro bi jega bay matiga Canada mo ajire refugee mi beke to Sudan ba ci bege Ethiopia ka jiran Ethiopia ka bi ka chot South Sudan ci beke chot Ethiopia ka Western world ka Canada ci beke chot Ethiopia bi ka chot South Sudan ci ja jege do okay ku charu na char ma tot char man pala char kunni kan yana cham kunni dule ku men cham ni jen bayin pulen rem du ke lo ba kan ya brain du ko loid du enen men cham mi ajen ku point be control kon cham ne ok ni kon pik ci ne cham na mi te ko yol ba ci ne ya cham mi te ko rep ya cham gañ kunni kan kunni dule ci no ya cham ci ñang ci no ya cham mi cham je jege ga ba cham ne ni cha yang rech kon fiki ci rey del cham ne ton ci rey del cha cham no wari cham te rey cha gor ba cham kare de cham so men cham yen chal point dun ngaje je yen ber ga ngai ken ke human being and then ci ga bi chenka city either Ethiopia ke South Sudan we did 100% ten berten ke with chengten kro dien the tempting to nuer community rol nuer ke lo jide tel wi ndi jeg ten nuer ten nuer kro dien ke de jeg wi ko dia la ben ke Ethiopia tel wi ndi jeg mo tel juro dien de berten te juro dien tin ko continue ke humanity ko wi mon te liom ten na 20% century tel to wi ndi jeg 100% be jeng de rol bar but the may essentially me different. Me let better big disappear. Correct dial con correct gambele Ethiopia. Quick nuer zone and nuer zone. Ke Ethiopian zone. Chibi cheng na ber ka nuer zone kro, chibi cheng nuer zone kro. Enera islander. Bela Oromo, bela Amara, bela Gurage, bela Somali. Ben ka gambela ka nuer zone kana nuer zone ko Ethiopian zone chima kon ne yon kan jen kan jema gore Addis mena mekela Awasa all the way to Upper Kilil Somali Kilil cheng Naath tin ko Ethiopia land again way cheng human being we mon ko yunara mo ke government we mon Medi Berken gonna care mood can nim 1990 I can do today. But today it's 1990. Name a 21st century took on rule 25. After 21st century took on rule 25 years. Pay talk 25 years or crowding 21st century. Pay talk. But Chikon different century. Again century ban Lutin. Many got down by that room, don't get a big loot in India. I mean, I got 2050 over 22nd century. Pinch road a change and cool away bed, I'll take a Benka West. Kushika and you chicken home in a buying pig, keep a home for your dear. I tell a barn jam took and you little kilo as a Canadian citizen. South Sudan is not Ethiopia. Major Ben Ethiopia. Major Ben Canada, I'm Ethiopian. Some knew the passport would be documentation citizenship. Chadam got Ethiopia, Gambela Ethiopia. The got in a Tigal better or Tigan any region Canada. Again, we have got in Canada. South Sudanese. Canadian. Alla kon nuori dial tin lenga tong nuori tin ngake ta Ethiopia. Tin di jenga Ethiopia meda mena refugee me yet kon ko sud me yet kon Sudanese at the time kan kon independent. Ne chola bare tinni.
chiku ne chong mà đứa con nghe kia cái mà thôi chứ con pel con cái cô chứ con cái humanity mình muốn này khen cái con chứ con này thấy cái lần đó để con tu cái bộ chứ cái nằm cái level để con này thì này chắc có long rồi cô bị cái con bên rồi cái nó bị là bị cái jiu cái này mình jiu nó mình gọi thế là gì để cái nó quên jiu này cái jiu mình jiu cái bên cái mal nó cái này mình jiu pada je kedua je mai ke wang te ke nek ke jui ke chi ke fel je can understand again the language gor ke a human animal to all bear ter dia no gor kana ko ku ken man gor kana ko ram ku men gor la nyo ko ni mi je ko be ko la be mi je ko be ko la ngai mi go ayo ko ne ke mi je ko they don't know what they're doing Ethiopia particular Gambela Ethiopia take a do dang die te cha chitene nuore tin goro Gambela ka chitene be tin goro die chitene nuore kan be goro die tin te do dang die ke tir de ne tin kan dia kam de choli ji refugee ti nuore be de choli refugee amena be te be ka ako be shiro ber chenam baka South Sudan ka ken wan ka Gambela long changa ni chang kel chang mande ka social media bunwa la ne ber ke refugee te Ethiopia te Gambela ta da la why kita mi kon ben western world to kon sire de ne ka da tin ke sire de ne ta da yo refugee ala ber impossible thing something very impossible jana bara la mi ci de happen ci ta de kon ala kon jien kon jit banu ka payment di ngi payment Gambela dan banu twitch bana te jok what do you think about that kon nangaro kien wer di al ber jana payment Gambela men bu india payment Gambela dan jana twitch payment chol jana atike jok twitch ko wan kon there are twitch impossible chara de twitch tom tim mi cha de long mi cha de lat cha china wi de latin yena bera la in nuori bene ke joke Gambela ke dia chine ga gore ke refugee mena tir de ne plazre refugee ke chine ga gore ke dia bero ba ne ma pipe dream tom tim ji da happen cha ke bna tam wot ke je kurundi telat berke nuari ke refugee ke jian chuni ken la mala watin ka social media ke Facebook ke kalaba ko jian du nung ya ba kon bu kwet nuari ke ni je ka to sana nuari ke ni di je nuari mai ke na ke le ni nuari ke ni di je tel kel chiro de chen nuari ke refugee gor klat ke kurundi albi ke jian ke refugee they will leave is still ne te ko pinyu du kurundi ante lam jian Burundi. Something which is send me. Why don't you stop it? Something which is send me. You have to stop it. Don't talk something impossible thing. If something is very impossible, you believe that this thing is impossible, and then you don't waste your time. Lat ber ka social media campaign den wal ne during mangistu ne during Malazenawe until Dr. Abiy Ahmed tell a kel mi change claim den kan mi kan no one thing me they accept me meja ena ba Dr. Abiy wa ka media ka su television alere ya ba ko alere ya ba dun tadi ka political oro mane bi ke jegu ni gul ka Africa benuar jek te win gul ka Africa be ber chela ba men ba te ka South Sudan ka te ka Ethiopia nei de te ka Gambela te kula jil island ka te dong te la nei go kien gu win go kien kama jangal nei to te ka South Sudan te ne kan ka Ethiopia
cha look government Ethiopia claim dia nonsense impossible cha jalat ke jen kulu ku je ne kel mi cha min accept federal government ku claim very it makes sense dal ga neke ku gini ke wilen ku wi nyan ter wi kunni ka amen ba te beke South Sudan no gujo o jogelo kena Angelina Wokelo kaber shiro ber akobo ko bate ko tudo dang jok ngwa ber o feno anyak o feno anyak lul anyak shiro anyak tiernam 5 group o jogelo mo guilo ko wer kena Angelina Wokelo ken ene ba ra social media over abar shiro do no won wal ta ko jojo lo ko kene te ko ta ko jojo no ken be ku joke wa ke lul ken ben nga ka ho feno joke ko joke na be o feno bure ro wala bi jego lul andeni yo bi jien bo ko chiro ala akko bi jien bo ko tiernam ad la bera ber South Sudan kan ber tene riuden yal be ka ber chiro ber akko ta jo joke ki be ni Ethiopia ken en to na ka nak nugu ye ka social media kan di very quick ka very too much lat ken kam no re kan kam no re kan bar ka quick ko wanda ni ken ta jo ke ko to ku la kan be ko kor ka dal be kor yana lu kana kam dumni o jogelo chiran pin kaw ke Ethiopia go abar shiro be ka ko Angelina Wokelo 100% be ka shiro barako ci ben jigan belul bero feno jokia yen kul ko lukan nuwa yanga jangi nen cey la do de nang ni jiga wangde mi jiga do gwam dong ka ben tin de yen nak ke jen weye ta gondo ni ken joy ko gor kan ko ta ka joy lo nuwa ta ka joy Ethiopia to me can achieve thing a kill they cannot have been gain population because a human being a human animal. They cannot have been convert any single one nuer to be an annual kid. That's why they have a phobia, nuer phobia go pinyodo. Nuer then because South Sudan take ben the course of Sudan to take younger pinyodo. They are converting annual to be a nuer yen look better yen look better cotton. Kustel bar ngay one till get in nuer alabar. Therefore but who can't see about contour because the nueri again the annual phobia nuer phobia fear of assimilation again we are not burn up yen idea we tend to road right now chima pay to go mete tinu wan let ken ko ba me tel me je kwel je be men gor belat me je tel bom bara pal pinche ram go ba mar ke yi chiu mar ke len plan go gon be je dong be nak en ko la la nuer do pay ke ber mi ci ben ka mi ku ci ber ka ci ben gwa de ber tin tej ne di ken ber teja bila tar ber tej ram ngai kyang ber be la tar ber tel bar mo gwa cha gwa mi ci bar gwa te mo go ni be je nak be je pare ka be je nak ci na go confusion go ber ke human animal ku ne one ba ne one educate te ne de ngai more than I do ti ni ti ke human being ke human animal ame cha nu na ka ba na go ya cha chi na kam ya ka ji yok ami tole cham anya gram tolo cha real human cha anya gram tolo ke human animal they are not human being. To be human, biji ko kontan ko no ramra then are feed education ka thana ramra me chala no ramra ne dial kana du mon ne chuk de kana ne dial kana me che no me ramra it really mean I'm a really human being lany ne dial ke humanity de no ran nyo ba ji kam kuer ke jin jam ke jin bar ke jin chai ke jin boin ke jin romo ke jin tigray ke bi ke jin Kenya di le la nur ke le de 1 year they come leadership they come everything
mi jël li ten chiek ke jën wet ke law jën wut ke wut bum yang ci bum de yi kam nyal for free de dan kam nyaade de dan kam nyima de kam chiek ram li liw ko gar ba dab ko nuari kadab ko bar ma cha ko nuar ba cholu mod ba chure be kip gare ya dab de cholu mod ma gori je be cholu mod ke de cholu kelo ke de cholu angelino ke ko chod ba awilo tel nuar tel me palle chod nuari to ko mat chod bertin chod jana tin chod bunya tin chod ne dial because we are really human ba shuran ba keep chunen dial ba chol Naath ne dial ga kel wi mon de ga de nuar ga chol gelo ci chod nuar ye de chod you ne gwine chod you man why not an chol gelo ojo gelo if you want to be a real human being you have to be my best friend. Make yourself to be a good person. So that you want to be a good person, relate to me. Connect with me. So that I can give you a more detail to be a real human. Human being la ra palapin. Chẳng cái là cái mình giờ la ra nó quý gì. Giờ là cái gì mà chỉ biết là quý gì cái chẳng cái Phật. Những human being cái Phật. La ra palapin. Vì quý ni mình Phật ra để ra mà don't get don't take condition. Don't take pre-condition. Giờ là take a problem. Maybe don't take with a mental issue. Don't get what a let's say a what do. To talk on the albecan no way to none people know a pim. It could wait young and charana cha judna can one a jur bar than one la con nacora thing go around. The Maraja judgment I love I'm take a humanity, but the bar them char. Yen cool with a gender can roll burn guy, but she survive. Deman nak iti bar mede kene mat ka ngai social media de rol bar de metik kia de nyaw nen ko bar tele mei de tele gan nyiman tele ram ngai tele nak chanyiman nak gan nyiman nak gar he choda nak choda pel tu konan but chanyimor mi nyimor kwen ka da ga ro no de na kene you more nak can you gani more chana per ka tel ka different in the same bala ko you more da god how do you more nak ka gani more da ko jen ku you gani more na ku bare ko tel ka human mind tin kan gani mon mind ajen ku ko kwa ga jam ko ci ga man ngwan ajen ku lu ni lai I think te mi ci ka chien Chulu kana berga door kel me moy ke ko bi ga dak pin bi ga dak pin ngi je ben repeat ko bni wan bi kana ngai te pay ben la ling te ko du moy e dung bar charo ga ta e kene cha chulu gor no fonde awo impossible jo no go no fonde kana de nan ko ko lat kene ko ba sa wala nang nagat so aje de kula re so do muy kula kamra gari alaw yandu mi chitu chaw cham luin dor me du che kam me bu garu yow cham di dal go no pon yandu ko yiro ni cham yang mi kam me du mi te ke cha pyo ru chaw cham luin di la ro go no pon yanda ke de chul je mi go no be chul ko to nuer mi yang je kamra ni ro nyow cham di cha chul di lo mo yang do dien ko cham ni le bar no go no pon yanda cha no cha chul yang mi lo ni cham ru de ja je luin this is impossible no ma ci human being ke jalade ramtel humanity la jalade ko bar tel human they are not human being they are human animal du muy mi cha ro de nang da gat yene dag bar kene chuluk men wal ci gara lem mu ko bar kan chuluk ci kan tera gu ta mi jeng wa kel lo ko to de ko lo je tega bar yen lo je tega chuluk yene the same people lui kene na all the time yen kul ko ci jipan ga kan ko lui kan chuluk ke solo jurmi animal ci jurmi human being
ayen ku ku yete list dial ka hitang imbo nuer bene ko judo ko nuer ji bu jo ji bu jeni tang je mina je no to ko na le ji ne ko let kan kan ba ta ba ko la ko malet ba kan ko ber ko nuer ko na je ban tunu ka luj ko ba ko nuer lo ko luj la pude kana tin loy ne ka jang na yo ra kam na ko yo ge lo ba kam ba jak pin gambel baram ba mi ram kel bar mi nuer nak ku yena bar kel mi nuer nak jang ke ber je kan lu ma bar ba contribute ba mo yo dial ba alo ba yo contribute ba kam jikko ci mo go ala tin wona ba dial de pinku lo compete ko mi no woni wona ba yo wona de ka ba ta ko western world ala mission de no ne be nuere be ne jutko ko bi ko pot ngi jen te to ne te ko ko te lulu na yi jokke tina ni wi ker ka yitan jen ken ne ci kon tap no rejek bi yo pot kan dia jen gulu ko je kan ka ken kon tu kam ten kam dum ni ba don ba no nak so ken ni me jen no we bi no rejo jen ken na wi de kan ba dia jen no 100% kan wi de go ba no rejo ke we mo ken bar kula understand wo ne gwa cha no nakten jen chieng nurendi ko ngak cha kuin gwa mo ina jen lui na jo heng na ta re run ti lui na jo ba ngak cha kuin gwa mo ya tin nuer me lu mi ngai ke ya nak jur la ja gwe ke te ke ta te chen la wi ko wi mo na ja tin kina wo ba pa ne je ja wo ti ba understand quick kana malat bara ka Ethiopia kanene ne nuer bana ka jut ko kor bana gan korean chu bana kap kor bana ko luch nuer wala ko luch la wut ko yitam ta ol mo ko no joytina jen bana la tinno ko makot bana lel men pool de ayen ko ri ka dal ka right now chu ro mo ko mai kudi ba nuer nak ko ba dian te ka so sudan le resol ko re kan nong mai ton kan moy bar ga mai ti wan kan yo ba de ka so sudan te ande sol ke kan tir la ti kan system kan la ke system sol ke la ke kel ko we ba no ru ko ki bi de ku ni dia ka sa sudan ka kambela ala regime ga mta ju ba wura ne nuari te Ethiopia no del ka Ethiopia so e threat ka so sudan yen bar biana lo korean kwa yak moy ne ga support ban ko bane lo ngala ne financial kana day yen kulu go jogur ne ci day ken diken tukni tar ko de ken cha nung de cha ta fin rum ni ko lul ka o feno ka tiena ka shiro go dia don cha mo ke day regime ko ba ber kulu ba ber active ci me cha mo len cha mo ke mai ko ben war kula ba ken war kula ki bi ken active so ko manan kore ci bar ko ye kon ke system du gur antam mo rai ko nam bala de ko tokna cha ko re ke me na ko kon me dan me na la 2 years lu njok me ken ele antam yene de pull down in within 24 hours ke let's kill more by attack ber ka jo ya ji ka ber ka re rom ni attack a lot of information ko tag ko na kin ne dum ko tanga lat ko tok ko ran media so ber ti ga dalaka militarily ka day ka ne dum wan ka ru go kan pull dem kan target manita so kan ba na cha dalaka ba ka target nyok long banana so mu gi ber ti ga bet mi ti ga bet te ka fala ko ci kan te ba mi te ka bom ma te ka de te ka me te tok la kur la ku ba kur la ka ban war da ka target so by a target yen ju pol dan la wota yen yen ju tok ko ta yen yen ne dia te ki ta yen yen dia tin te ka gambela city ta yen kwa jal ka chong ka ba ne from Addis to Gambela from Gambela to Addis ranjal ka yenal chu jal ka ba pin bi jere ba to tuna yo wonya be mi di ba wala ternya ba ri ka la ka
ber kikere alaka ku bigan terrorist activity bigan conduct soon nyok ajene chinene ya kon target paiken for bielo ma ja ne conduct last week chiro nyok yesterday pan chiro nyok and then chamu ne kikan era nak makot charam kel chamu be critical condition maybe chaba survive kukala gonu gan ba human animal gor kanu kon de kon nyon ne de tolot titi yi to kon face to face mula de ko right ko la do men la problem ti gan long ka plan ku terrorist cha nyuru ga on table ke jam no a yen lu ning group be yo pet yen nuwer dia do white arm ka gambela kilil gambela Ethiopia nuwari Ethiopia white arm Ethiopia micha ye fail adam manu kun ke adam manu kon la de kilil te la gaber ke la chicken security can provide you are responsible for your own life la ya lingro nuwer geria nuwer rol romunga chuang michi dial ti ko la pien nyungwane tel apien dial cha on it allow to cha hopeless yen wanni be action be kan be protect be rodun protect rodun chabangan ne de klil de ku yoni ken they don't care about your life kam dum ni mitna ga government na ga na ku na represent ka klil tel bang de attack ba ku government ni yang la na da protect ka be ku cha na nak government la tetin all the time gwa mate garek badatin gwa mate rek badatin go gwa yang na tin mana kwang kinar yang great na yang kwan break to tin very soon ke tama mo tana ga guta no do no medan ngi na ud nyam kama wal ton na ud nyam medan ne ud nyam wal ton na ga riam le ling chenga ki riam mala yam na da riam rei kana chak ka bel ka kolwani ka manga ber ya to go nungwa la ko na kina riam go no kor ba dit ba kid no pai kwel tama dit mu kwel ma ko na tin ne to daga la riam mo daga la du ko mai ni yela riam na le ngin tin ga yo riam nyam riam and then me na ben 21st century la we me na ben 21st century ne la we ke ne let ke government oh to make a minister MP member of parliament MP mean member of parliament naga MP member of parliament ramle ga government take a parliament country ga mo ki state mo ki kelil no mo let ga queen na kwala pay let ma go je ke hodwel gor ga mo wakam je cha pay bank gor ne je gor ka kam je precondition go let na to ka yin minister of education ajin kuar security ajin kuar ngoka let the public ka while pay nuer konde let kelil ga barkel they pay to protect the nuer to konta mu we ne de nuer protect ga mbela kelil tele ga chiga le ga mbela kelil chari den joira tan yen ti tele ga le ti nyur do re ke mutele way out to be we believe the chang but me jira mele we do ko be ti way out then we leave the country ko ci de ci nga ci de mi ci nga ne ko ni jaga de la di li wara ta you got to leave the area ne ko ngo de no better confront they are not there nga bela kre bela ke ne de wini le kien na yen ko le we palestinian wo to go bagara nang tin ci ngwe do jek nga ja no nak ban ware be wo anta lo go bagara nang tin and those people they can MP did not represent they respect ya na ben ke Sunday lo ko because ben because you never mo get for what reason when both law ko de jo chen yo go make up law ko chen yo go we kun ti you we don't need your money Kurami MP cha welcome law ko ramanga ke well respected in terms of insecurity but show up ka be insecurity be improve how they respect person they be block ko ba mo geriya kita din game pin te ko jum they like to talk
ba kaim la nem na lo ko ne di ñu lo ko dong am quelqu'un mis ma dans tele kon pro ma koy ku ne ta bay bol ta balat ba ba kibbiz lo ko de politician di yang kat ken ka Nairobi ka dis ken ka dol gor bi ga ne ni chuj bi ken kib lo ko bay ga pona or pono wi MP ko ngala ga president ka ne da ka yunamis tips the actual MP liar womanizer cell representative how the actual MP ni member of parliament ram kwanye ke tet through election be a debate be campaign be lat nguri kwarje be lat ka baje tie keriye teti la medan ti dir bayi ti ke medan ti mala gron me na de la chinga la wi chinga ken chinga lo ke do aramo tam guri kwam ti do aramo tikutin how de kam kwar ke jinam na de arana ti ke men ti la medan nguri kwar mi jugulu win ke election bia debate ram nero ki endang dok gurian komkel bia debate baya ti ke ram yare alle kede na ti ngai ti na ti ne ko ke di no ko mai show je ku dia to no parliament ngai ba la de whether jinda ma I don't care that I'm a media guy being a fair Canadian again we and let cannot we mon member of parliament let ne dia leke amene dia kami ben ga gambela be protect ka ba go lat mi cha Ethiopian citizen amene mo le mi ben gambela be protect bi go lat ki bi ni ka bi tengore tin concern ka bi pay attention te kel ga le ri ku ne ne dia le ku ki do arun chiengak ko ne kon dia te gambel education dien amina experience dien e chiengak to chak gor karamate education ramate education gwe jina national figure ku country represent ku kelil ku represent ku tudul dial ku represent ku gambela mate tudul dang di ki represent nuari ke bar ku represent ne dang di ton amani Ethiopia au as whole bier ku represent government jamu guru je konrodu guru experience education kora a different guru experience after education biro kon guru experience u biro ya ram ngai ngu biro ya ram ngai ku ngu ram ngai ngu cha wire ne to gwa gar nang ten kimi ka bada tega anyak terrorist kam abol kana gambela katana gambela city MP ne nuer dial de let falti ke jien wo tor biel wo gwa direct ten and then they take immediate meeting of parliament what is this ke me to yana nak kan rig dial bel blem dial ba kam ko kana secure kana anyak community gwa dang diok ko jin ko you are responsible whether niji je wal kuje mitu you are responsible ko incident happen during your leadership kuje je wal ngi ngi al fere it mean ngi je ne ri one to one ga parliament one ga city de ga yak ene ri yak to ne diok ne yiti ga na in terms of population to consider lane buinga ke gambella kelel de na yaga ken yak ba nuore ku tele nuore te kuna represent gambella nuore te gambella kire ga nuore te ga parliament juba yenta te ga ke ko political mi cha dong political community mi cha dong ne to lot community do ne de to lot mi political community kana dong yar in gulu chuyo nuwer ga Ethiopia ga yen chuyo nuwer ga South Sudan ku two country nuwer kon let queen real government tika represent the public they represent themselves
anyong tine nukol lat ka parliament gambela tagalat de kan we ga bol kine gol de je man yen yo gol chen be ka kui kwar an lade ka kui nap I represent my community, my area, my zone. Anything balat ka parliament ka national parliament me che kwar ben balat je anything me che to ka nor zone I'm a member of parliament ka gambela kelil anything me ja pen ya nor attackable you be ngajin prime minister Dr. Abiy will be jode belen kemen jaleng me jaleng re ka no jode belen bala da gambela parliament ka bala belen ga bala di chala human being pair ti lan me tot pair ko to week men te wi men ka wo pair yen to malen ji miti mi je me la bi la yen me wrong against the law ci constitution ti below la do ci ku the prime minister la ko kwar and then you member of parliament who represent your area tam ne area the parliament represent Dr. Abiy Dr. Abiy ko represent Ethiopia you ko represent ni Kilil and I take area ne you tell government position de take parliament de gana de represent ne de kulat ka parliament kan dia kan kuna represent mi rek to la dien ba ling ne ke kwar wech community mitel ram ko represent ka parliament mi ko yen de ling ne la ke kilil nuwa dang die dang wol die mi warga ji kan gor ji kan rai ki jokel jen ba ling kwar wi ko am ka ba ling ka prime minister mat chola mat marian marway mat ka mi sia lok mi jelen kel dub dang jok de ki dub dang re oton en mat ka kor en mat ka gak en mat ka roy en mat ka warga ma sia gor long jel ka kel gon dang jok ki ngwa so la mat bay ling mi la dina mi sia lok ki bi aga kala dina kel bay ling ko ku yen support no mo ku enan ba fi de jen tem tem nga kala jen belado so le mat ka politics ci ñu ñen dak doran ko waram ko di regarder to the PhD ndang janaru di it doesn't mean that you are a politician politics can we just go go good you can okay to be a good politician ko jeng go la to kon go ko jeng ju la ti jeng go la ti ñu wan ci ga gain ci ga nolli ket finance let ko ngu ngi politics ngi wel rieni I will only politician. Kungi will be will. Ku politician namla will. Ja for the quicker. Ni yal ber tini nga ni. Ber yang dunan right dun yang kan here parliament dun yikan ngai ta kom de kan ngai riek. Ku hande tai ga ba. Ku le tai ko la tai ga ba la mate. Ba de tai ga. But quicker for what? Ni la gur dum dien man gor kana jen bi ne bi support go ane jen materi ki ma chogo abe ko point du da no ra nye ko ku ra ga dor ku ma labe ba pat mi jay pat long je ay ku ay pem bi ru bu lu nga pala mi je lo te bri chien ko bay ñoo pim ni ra ku bay mi yago na ñi nga pala war gan bala tinga peni bro bi tag bi woy tu do mo bi pi mara ñey na ga pala way chay yes bay chay ko te stupid la ko nga area ni ken ba no parliament ba la chianga ka gor parliament da ngay ne constitution of Ethiopia ken country ken state ken kilil do ngot gambela bi ngay ci dia member of parliament ku ngot gambela and then ci dia member of parliament gambela ku ngot Ethiopia bi ngay ken dia ngot Ethiopia bi chapter bi kwen bi ngay ko to bu ni na in English bi ngay you cannot work in government. Ko china right ko right na ko ngot en cha gor jen gor ko mo. Hol dan wi ka na ko yo blad ku jak. Biran mo yo na kan na den bi la bi ma chai. Kan ku di ma chai ki no. En dan ka for what? Ko cha na kwan ki election. Ko mi kwan na election how di ran ko.
mala le ko bina jek campaign bi tim bi moy go yow ba ma te ko ja na karam go bu be ya mo bi moy go do lo den te bi ko do bi ko permit ko jin candidate bi ko moy go do te ko no mo ji yow moy ko yow ko be ko lo moy ga lat ko ci chaka jek through election kalet ken jas ko ci ko nek bi le da yen me wam chen da rom tin de kok tin ko pa lo la ne ba ya de che de rai chen de chen tin ran da ji dorun la mo to la gat ba ji pi te che mor mi wi dik chen kel yen kur ko bay na kori en kuri ben bay won hay ne ka dun ka lan che mo na ke lan community ke di la da an da ba che mori ti ga op ku du mi dik bu mu golat bat chen kel mi ci dik ayo ne ko kuy we ti gat ko ndiala naka ton nuer ko la naka ton ta ne ka dun ki man naka nuer ko mine ga naka kuy South Sudan ke chenyo gor ko man nuer naka Ethiopia ton naka ga law la nuer ta naka la tok duel la do arme naka law ga do ka nueri da to ko airline nuer ke lu naka ke shon nuer yen kur ko mi ta nuer nek pne der unite ker bna jal kel ba man bala na me jago and kon yid anyak terrorists. Why are you actual terrorists? Who can naka bathni? Bana para where you may throw an anak and a para. No more a terrorist activity. That's why they fit in that category. And you actual terrorists. Can you get terrorists? Yen culture and generation to generation terrorists. Terrorists ramkuna ambush. But both ambush. But now attack where? The more a terrorist activity. That's why Anuak they fit in that category. Terrorists. We are not fitting that category. You can fit in. Ko you can have a cup core ko bano kona perke. You can bar kan kon bad bar ma attack. Bar jela ke bazni. Tell you student tell you thinking done. They bad nijal ka bar ba na attack the gatin man. We don't do this nonsense. You can go in humane action. Let the Anuak terrorists quit they don't even care. These bus maybe there's a lot of children and tourists. They come from Europe, come to the Middle East, they come from other part of Africa. They are in that bus. They're like a feeling. But they're innocent people. They attack. That's why Anuak terrorist community. All of them. The Tibetan, all of them. The way they act. They deny the fact in front of you. Anuak can never admit their wrongdoing. You can never see any Anuak admitting the fact that this thing has been committed by our community. We are very sorry. You can never see something like that. Cook terrorists. Anuak terrorists. A human animal. They will never achieve what they are doing. Ambushing people on the road. They will never defeat Noor in Gambela. Where in the world you can defeat citizens in that country? Calling them what? A refugee? Why in the world you call your own citizen, people like you as refugee? Who are you? Who are you anyway? This is a language of human animal. So Gambela is a Nuer populated city or region. So for next 5 to 10 years or more than that, there will be no Anuak in Gambela. So they hate Nuer because they don't have a good culture. They hate they hate a lot of Nuer because they cannot even assimilate the Nuer to be Anuak. Like I said earlier, they can never assimilate any one single Nuer.
They can never do that. And I can assimilate Ojogelo to be a Nuer. I believe we assimilate Ojogelo to be a Nuer because we pay attention a lot to what we discuss on social media. We are educating right now. They're learning a little bit by little bit. They've been here in the West for a long time. They were assimilated into Western culture. Some of them, they are American. Some of them, they are Canadian. And some of them, they are, Australian. They are refugee. If they don't like the Nuer as a refugee, I think they don't like themselves in the West. And if you are a refugee in the Western world and you call Nuer a refugee, I think you don't like yourself. And if you don't like refugee, why don't you go back to Africa and stay there in Pinkau or Fena area? I don't think you can do that. You like the culture. And if it was the Nuer, most of the Anyuak who live in the Western world, they can never come here. There will be no window. They came here because of us. I was in April in 1994, 1994. That is Sudan 1. This is Anyuak community in April. Sudan 2, Nuer community. Sudan 3, Dinka community. Sudan 4, the entire Equatorian community. In April, when you see Sudan 1, it's not an Ethiopian 1, Sudan 1. Those are Anyuak community. Next to the Nuer community. Why don't they call themselves Sudan Ethiopian 1? Why they call themselves Sudan 1? And why they came to the Western world to that name? Most of them are from Poshala, from Akobo, from Poshala, from Akobo. And most of them, 90%, they come from Gambela. They're Ethiopian. These people, they are human animals. They don't talk like human. They don't act like human. They act like human animal. They are human animal, to be exact. To be a human being, you're going to act like Noah. If there is time for peace, it means there is no war. If there is peace deal, there is a round table, we talk about peace, it means we want to abandon what we had been doing back then, so that we cannot go back to it again. We have to talk about peace, to talk about to bring unity among the Nuer and Anyuak, between Nuer and Anyuak, so that we can start the new beginning.